Niwirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nitite na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri nteto cietu cia rutha mugwanja na rwa iri tariki 26 mweri ni jwa 6 mwaka ni jwa 2023 mbita Maureen Kinya tukiambiriria nteto cietu mutongereria wa nthiguru ya Kenya Rais William Samoei Ruto nethiritwe agikira kirore gutwika watho muswada jwa kigina jwa mwaka jwa 2023 bubu ni nyuma ya jukwethura jukithingatira mitaratara yonthe na nandi gutena nkanja Akenya bakethra bakenja inja miuko yao kurungamira budget ya thirikari ya mwaka jwa 2023-2024 amwe na gichunche kira kethiritwe gikurukwa ni gwitia kwa ugoti bwa gichunche kia 16 kiri intobia maguta kuma gichunche kia inyanya na kigina kia nyomba kiria au kabere kendekithitwe gutwika gichunche kia 3 na kethirwa kinaini kwa mwanka kiri gichunche kia 1.5 kiri rugono rungi gikundi kia abunge ba Kenya Kwanza rutererwa kaunti ya Embu ni bethiritwe bakenenkera mataro rutererwa Azimio na kwethirwa rukiboria bethirwe bakireta mirandi amwe na kinyaba twenjira ire tikethirwa tigitethereria mono bara bethiritwe bakibagwata mbaru bakiaria nkuruki ni bethiritwe bakiuga bo kwethirwa bakigita maandamano nthigurune ya Kenya untu bubu bote gutethia nthiguru kinya ate akagitene ukaune bethiritwe bakiongerera bota abunge ba Kenya Kwanza bakethirwa bagitethereria Rais William Samoei Ruto kwethirwa agiukiriria uchumi bwa Kenya. Rita Mwaniki gatwechio ambunge a Kenya Kwanza akuma kaunti ya Embu ni marutite atongoria Azimio mavetia ni undu ariendekithia riao ria gucokereria mirurungano muthenya wa rucio. Ino ni makiregana na kuvituku kwa budget ya mwaka wa kigino 2023-2024 na ire marauga ni irakanyirire a Kenya muno miena ngurani. Ino ni miario ya Geoffrey Ruku uria niwe mumbunge wa Mberia Iguru uria ukwaragia igoro muthenya wa kithomo mwena wa Kanyua Mbura. Raila Odinga umefanya kazi safi. Umeenda pale Kisumu kusidua mpango ya wazee, the elders, Rural Council of Elders. I think that is the job which you are supposed to be doing in the Republic of Kenya, trying to unveil different kinds of elders because you are an elder. You should not be planning demonstrations and rallies to disturb the government of Kenya. Mwenari wake mutongoria wa atumia thiini wa kaunti ya Embu ni Njoki wa Njeru ni uragwa kavinda gaka ni ka atongoria onthe guka vamwe niguo gutethereria a Kenya kugwata mirandi ngurani ya uthii wa na mbere na gukuria taranda cia yuthi. Njoki arauga kururungana gwa kavinda gaka gutire na kiguni wa kionthe. Mambo ya maandamano tulisema kama ni kuandamana tuandamane viwanjani kwa michezo tucheze. Hakuna haja ya kuandamana kwa barabara doing a lot of sweet nothings. Kwa hivyo wale marafiki wetu ambao bado hawajatosheka niliwaambia na nataka kusema tena. Tuandamane tutafute chakula, tuandamane tutafute talanta, tuandamane tupatie vijana na wamama pesa, tuandamane katika viwanja tujue talanta ziko wapi, tuandamane tukuze talanta zetu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita Rita Mwaniki wa Musiri. Na kio gikundi kia elimu bora ni kithiritwe gikiendekithia thirikari rungu rwa ministry ya kithomo kethirwe gikirekereria kigina kenda kethirwa kigita kiri macukuru bethiritwe bakiuga mwankira thaizi kigina kia tamu ya ijire gitithiritwe kikinyira kiri macukuru nkuruki ni bethiritwe bakiuria ugaruruku bwethirwe bukigitirwa kiri junior secondary ni kenda ethirwa ikiritira kinyamaro gikinene kiria grade 7 bethiritwe bagikurukira giteneka. The prioritization of the release of school capitation by the Ministry of Education. The release of second term capitation is yet to be done. So basically the university, our education sector, all the schools are operating on fumes. So we need to address the issue of capitation. Money needs to go to the schools, basically. And then
Our second call will be suspension of the new university funding model to allow for proper public consultation. The model has already been rolled out in the Kenya University Central College and Central Placement Services admission portal. The model is running already, but then it's not very clear how it was constructed or how it was came up with. So it needs to be recalled and subjected to further discussion and participation by the broader public. And then thirdly, the Presidential Working Party on Educational Reforms needs to officially release report for public consultation, continuing to undertake piecemeal releases of the report smells of mischief and bad faith. We urge the President to cause the release forthwith for the final report and other interim reports that the team has produced so far as advisories to the President on the subject matter and help guide education in Kenya. So we cannot keep gleaning for words from the office of the President. We want something more determinate. We want a comprehensive and official document on this particular subject matter produced so that stakeholders like us who want to engage with it can now engage with it from a more informed or from a more authoritative perspective. El Mubora Working Group shall engage key educational stakeholders, starting with the Ministry of Education and relevant state and government agencies to facilitate understanding of principles and minimum standards, including establishment of a national education fund. Nawe MCA wa Chiakariga ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi nethiritwe akiuria asiasa bebane na kinya gutigana na siasa cia miankene ontu buria kinya bwethiritwe bukirikithwa ni minister ukaria bwandene Kithure Kindiki ira ethiritwe akigita ndiunga yawe kaunti neji. Mwana kuwe waziri wa ukaria bwandeni Professor Kithure Kindiki na oritie ana siasa kuibaeberia mono miankani. To keep off mianka in politics inutoro theata itumurekerie na tutiumba kuregana na bora aririe katumunenkere shimarira mantoni ma mianka ugire muntu wa politics atikwenda kumwigwa ku miankani augire tumurekerie mianka na yebora ka dili nio lakini arokethira nkendo utethi bwa ko bomba kwethira bukendekanaga ntietegira ntu bako bakinyangwa nkiruthagata nkionaga kogu nkagere gu fight mpaka mwicho mbone bora bomba gutetheka. MCA wa Chiakariga Mheshimiwa Kinyweze Demu akiaria iguru ria nchobira ithiritwe itabarikĩtie muno ntere Chiakariga. Ni aspano mbuge bora tugwatanite na ACC Tonyai na ACC babangi ba ithe Chiakariga nkone tuthiete na njere mbega na nithiete kiriduisa na on Monday kwena mucemanio munene sana Chuka ora the excellent governor Muthomi Njuki etanite netete ma DCC ma ACC tuge after tukonenkero ntugira twanenkerwe ntuge 10 twakinyirie ko na turuthiete ata ko ituthiete gucokia report kiri governor wetu Muthomi Njuki that is on Monday kirubia tuone nchobie kinyete ko na toni percentage ire kwembete kwenda manio na hakiri kithurano tukwata kia mwaka 2027 bwana Kinyua kithiria na kira kionthe gikwendekana na kogwa karomba gitikia mujumbe wa Tharaka untu tindo atukorwanwe kiranko muromba na kunenkera patwa mbita ngetega untu na MP wa Tharaka Nithi county murugara mbita ngetega na MP wa Tharaka constituency kareke mbiuki mbita ngetega na MP wa Mara lakini thaino ora achuite njira kana achuite murengo akauga nyundo wa Pato nyundo wa Njiji nyundo wa fulani nkona igaturuithania mapema na itina maana magutorwa mapema so the best thing to focus tukiuga tuthiete ku wethera ni itebia 2027 na tio tiomba kumenya tubangite tumba kurungamana QMP ngona bukiringanira muno abukiwa na nyonka rungamana nyono mbuge nkarungama no ndutie makosa mario aomba kwithwa wethwa ni sawa twende pamoja kwa na nyu ngona takambumba kuraitha manto boma kuthi ngona takambumba kwa na nyungo minchandeni na mostly kire ngemincha tu torongo. Yes. Keteke MP 2027 kambe ndutera ntu bachekariga wira na ndebendie na ndute ngoge na yonekane ibo bakambira nchuke nywa tukugwatire. Ngiripotera Oro TV kumantere Tharaka bitu wa Paul ogwa kabithe na kirekuria mwana akiumia giki ndagitari na kwithirwa agitariria nkuruki murimo jwa asthma jura twithira jukigwata antu baingi na muno wana.
kenda twarire mantu cha murimo jo asthma imurimo jo na mbiru jo antu ana baba ingibe na murimo jo asthma na jora buije antu bara baingi murimo jo asthma antu baba ingibe ga asthma bare mabaga bakaremba nyakundinai kana kurega temenyana ndia indi murimo jo asthma imirimo ja nyajungi murimo jo asthma na juni ara withara mwana na kuimba kibara kana kibara ndene ki mauri chake thaija kuimba mwangaike ja kutha mwana atikungania miruki ukamiria kugwa mwana ku no karaikora muno ukithera muno jo tuko kana rukirire mwana ku ukora muno ringi ukethera mwana ku no kara akigerawa eu no sign imwe ya asthma sign inge ya asthma mwana ku kuigwa aigamba kibara ja kagusi kanena ka sauti kakuga chui ni na muno ukethera mwana ku nawe akora mwankaga taika na ndi ibaraja biu na mwana nawe na kibara gya asthma atigwa tamwangi na asthma no ina yuma asthma no yuma ni na family joke ja kwithirwa gi family kwina antu bena asthma kana okeja kwibangi bena inya kinya family ra muno withera antu bena mirimo ya sukari no withere ana bamwe barabo maniti ya family jaiu ukethera mirimo ingi twita autoimmune imirimo ere gwata muntu ikeja kwithirwa mwiri jwa kujo kurwana mwiri jwa kujo ngwe ne twita autoimmune na mirimo jeu nayo mwana umetagi family na mirimo ja juu no age chance chia ginto twitaga murimo jwa asthma. Then number 2, asthma ukeja kutha in the family kwina antu bena asthma no ithere mwana oku akigwatwa ni murimo jora jwa asthma bangi no ithere nyote mirimo je utugweta autoimmune diseases kana asthma in the family lakini ukethera mwana oku nawe kuringana na environment ira gukara kana mantu jaria agu expose wakirijo akagea murimo jwa asthma. For example, jantu bara bendete gwika muno pets bendete gwika muno tuguchi kana bendete gwita tukuro nyomba tupeti tu ana betu ibaeja exposed ya asthma haraka bonge nabu jamanzo ja ukwethera nyomba imwe ira tukara na nkenda kwariria muno antu baraba gwaka nyomba cha rento houses ukethera ugo na nyomba cha rento nukwenda gwaka nga nyomba chiaku haraka itonyo anko ya piece of advice leka nyombe ku ekarentu ko ire batikirete abundi bako advice nyomba yetorerwa roje nethirira ntuko 21 yume ende oge haraka chia kujuki othirange nyomba kenda ntu batonya nyomba chia kugeta withere ni kuma ntu no chia kangire haraka. Number 1 ukethira na barabo kara nyomba iwi kuma pakagea thina chia asthma na tena baturite na thina ya asthma. Number 2 ukethira nyomba chia kwite kona ntu bokara ntu mtu areje ona nyomba ni kuma kadha mageta nangi ko ugo gwaka nyomba nenkera time nyomba yume ora ibatikirite ikabothirie meri 6 utona mbecha nago nyomba chiaku ithere nyanto bakuremera nyomba chiaku niki no tutethia muno no bakwithora ore nyomba itikuma ni ukisi zira nyingi chia asthma na chikonyia na ngenda kwira mutegeri nawe ukeja kuthawe na mwana ukui na murimo jwa asthma ndenda intoja iria ra ng'ombe iritiriga asthma sana barabe na asthma bakara benyeria ra ng'ombe iritiriga asthma nkano mwana karairija nkano kwa wingi igatiriga asthma kukara mwana nande kuna carpet ndori na inyaka kapaka nyomba igatiriga manzo ya asthma teri igatiriga asthma mwana ukarainyu nyarujura ampio sonda juice intoja biu igatiriga mwana kuithirwa ena aige attack chi asthma nokeja kuthona ku suspect mwana okwe na thina ya asthma wigesi bitane nikendaga ategerwa na ategerwa daktari akomba kumwandawa na akayo wa clinic cha ku follow up kenda athingatirwa nonekana thinera na murimo jura jumba gutiritwa ambuge mwana akeja kuthithwa diagnosis na miaka 2 ena asthma akayo wandawa na akathingatirwa bwega na daktari kwa advice mantu jaro gatigana jinto bio gatigana bio umenye kuma umwana okwe kinya miaka 5 6 thinere kathira na kwibangi na boithera thinera ni regere kuthira pageta mwaka miaka 13 na bangi bakinya miaka 13 that problem ikathira na mbuge uju asthma kingi na kio gitandene bila tukumama
ja miringitira mono twa hulen miringitire hulen ana baba ingi ba me mamira na yo kethera bagwika miringitire bakagea attack acute asthma kou mano kukolja konena manto jaja please wike cibitari ikenda agategerwo tho na kibara giti kuthira kibara kara ikora muno kethera muthenya kwarire ati ukora indi rukire no tukwa ikora mwankari mwagataika wike cibitari nika daktari akomba kumutegera. Hita nambere na kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngichokera na nteto nkuruki kambuikie kiri michetho aria Makrai Kimathi uria ni Mukenya wonanite wiru bonene kiri machindano ja ndwiro cia ngari nethiritwe akithara kiri machindano ja Safari Rally jara tethiritwe ja kithira weekend iji Kimathi athirite ari namba ya 3 rungurwa WRC